Emakhosini mangwana shewe umkhuluti ukusuka endaweni yaseGoli bana Modimo ke adumedisa ngiyabulisa makhehla namakhehlakazi ungakhohlwa this YouTube channel ilana for ukushintsha impilo yakho like share and subscribe it's so important for you to subscribe on this channel ikwazi ukuthi ikhule iye phambili. We want to make sure that rightly before this year ends kumele 50,000 subscribers sihlale kuzo rightly before this year ends 50,000 subscribers plus. That's what we need rightly before this year ends so that ngikwazi ukuthi nginikeze lo msebenzi lo wami ukuthi ngenza ini. What I like about YouTube channel yomuntu omelapho indabuko is because of YouTube channel yakhona it is based on ihlahla zesintu nokusiza abantu. Bakwethu ngiyabonga. Ngibonga indlebe zenu, ngibonga amehlo enu, ngibonga ukuthi ningizwe uma ngikhuluma nani. Mamela ngwaneso. Namhlanje ngifuna sibambe topic eqheka kakhulu, topic edlozi. Amadlozi ayalwa. Amadlozi amosha impilo zabantu. Bengigezela abantu umsamo I believe it was 2 years ago. Ngasebenza ngalento kakhulu. Bengigezela abantu umsamo each and every Sundays. So now ngigezela abantu idlozi on a different way engiboniswe ngayo. Umsamo abantu abaningi bebeza kumkhulu bazogeza umsamo kumkhuloti uma umuntu ezile. You'll get ukuthi umuntu akathola imisebenzi. Maqedwe ukugezela umsamo kuhlangane konke. Kube nezimoto umuntu anazo. Lezo imoto lezo ama taxi wakhe mhlawumbe wasebenzi. Kube nje neziphithiphithi but uma umuntu egeza umsamo into zakhe zivuleke. Kunabantu eyikuthi imisamo yabo inqolile. Amadlozi emsamo ayalwa. Amadlozi emsamo ayalwisana. Sometimes ukimqinisa kusikuthi yonke into is about abathakathi. But we get to ukuthi zonke inyanga enizihamba zintshela ngabathakathi. Kunomuntu osuke anenkinga edlozini la kubo. Awunkuhlurikireni. Kunomuntu osuka anenkinga edlozini la kubo. Uya enyangeni but unenkinga edlozini lakini. Awunkuhluriki buya ngurikireni. Then umuqeda uthole inyanga engayazi umsebenzi wayo itshela ukuthi kumele uhambe uyothwasa. Abanye benu nithwase kanje anisiza ngoma. That's why lona nje likenwe kibufebe liphia life yabufebe. Kubani hawusangoma. Kunabantu abaningi uma singangena igodlweni skip igodlo. Igodlo zakhona sezaphenduka indawo zokulalana. Sezaphenduka amakamera igodlo zabo. Ingoba wena awusisa ngoma. Abanye abantu bathwasa umuntu ahamba yothwasa endaweni wena inkinga yakho bekuyikuthi asigeze silungise idlozi lakho. Yingakho namhlanje uthwasile but awuboni lutho emoyeni. Awuboni fokola, awuboni nix. You are just a normal somebody but uthwasile wena. Wena uthwasile but umuntu nje uyisangoma ngokuthi uyemgidini uyagida ufike uhayize nakhona uhayiza kanjalo uhayiswa udakwa udakiwe akusuthi nokuthi uhayisa idlozi ukuhayiza nje udakwa kwakho kuruholetsa fela budawa utawuwe. Umsamo uma ungqolile idlozi liyalungiswa. Kunempande kunesihlahla esilungisa idlozi. Lesihlahla ngisibonisiwe ngasenzela ngalendlela ukuthi bathi kimi angisenzele ngaso kuze ngikwazi ukuthi ngigeze idlozi lomuntu. Lungisa idlozi lakho namhlanje. Leli dlozi lakho elivalekile liyadinga ukuthi lilungiswe. Yebo gogo ngiyabatshela mkhunto ngithume yona. Leli dlozi lakho liyadinga ukuthi ligezwe. Woza uzolungisa idlozi lakho. Uma uzolungisa idlozi uphatha umnikelo awumbhadali. Kibatla unkuthu
awumbhadali ngwanesu. Uphatha umnikelo ongange 1.5, iwona mnikelo lona wokugeza idlozi lakho, wokuhlambula idlozi lakho, wokulungisa idlozi lakho. Abanye abantu isangoma noma uyinyanga, but akungeni umuntu esigodlweni, akusebenzeki. Akukhulunywa kabi ngawe njengoba thina kukhulunywa kabi ngathi, awubekwa mabala lutho, akushiwo lutho kuwe ngawe elibi, but kaniti ya mudimu you feel wena but into zakho akunanto enzakalayo, akunamuntu ongena esigodlweni. So kanti wena wenzeni? Ngoba ngithi abanyasiyali bayabathuka, bayabahlukumeza. Abanabantu esigodlweni ngoba bahlukumeza umhlaba ngamanga. Kodwa wena awuna client, awuna thwasa, awuna muntu oza kuwe, but akunanto embo yenzile. Awusukela futhi nangalutho. So yini inkinga? Yileli dlozi lakho. Awutholi umsebenzi, leli dlozi lakho. Uhlezi uphupha abantu bakini kungathi bayalwa. Uhlezi uphupha inyama zeinkomo kungathi kwenza imisebenzi kuyahlabiwa. Uhlezi uphupha imnqwabo. Uhlezi uphupha ngathi njalo kuyashadwa, but yonke lento uyibona yenzeki. Uhlezi njalo ubona imali iza kuwe, but le mali ayifiki kuwe. Le mali ayifiki kuwe ngoba leli dlozi lifuna ukulungiswa. Leli dlozi lifuna ukulungiswa. Uma wakho washona ungamkhulumisi wena. Ubaba wakho washona ungamkhulumisi wena. Omalume bakho nabantu bababa wakho bashona bengazwani. Uma lento ifika kuwe kuba umthelela omubi. I repeat. Uma lento ifika kuwe kuba umthelela omubi. Ungagezwa ngamabhafu ayimiliyoni. Uma idlozi lakho lingalungisekanga, ayikho into yoba right. Hey bathamudimu, amadlozi wenu aboshiwe. Hey bantu benkosi, amadlozi wenu avaliwe. Hey bokubona bomkhulu, amadlozi wenu amoshiwe, ayinkinga. Lungisa idlozi lakho. Wozo ulungisa idlozi kwamkhuluthi, uphatha nje umnikelo ongange 1500 rand. Ngizokulungisela idlozi lakho. Uphatha nje imali engange 1500 rand. Ngizokulungisela abantu bakini. Ngikulungisele nje bona. Ngiyogeza mntwanami. Ngigeza wena. Ngoba amadlozi akini ahleli kuwe. Angithi kuwe uyogezwa ekhaya. Ngigeza wena. Uma ngigeza wena, uqele umqede, uqele konke okuqelile kuyoba njalo. Emakhosini kuyovuleka. Empilweni yakho impela kuyovuleka. Uyokhanyiseleka la uhamba khona. Indlela zakho ziyoba mhlophe. That's the main reason why kumele umuntu ageze idlozi. Alungise idlozi. Badimo baheno batsamaile ba sa utlwane. Itlokwano ke tlo hlapisa. Itlokwano ke tlo hlapisa. Lesi sinyama sakho ngihambe naso ngiyosichithela mele ngisichithe khona ngoba umoya uthe kimi. Yonke le mimoya eyukuthi ngizoyigeza ebantwini engazwani, ngimele ukuthi ngihambe ngiyoyichitha somewhere. Ngama emagama uma uqeda ukugeza ngale la bhavu leliya lokuthi ngigeze ulungisa amadlozi akho, awuqithi amanzi etoilet. Lamanzi uwafaka ebhaketi, leli bhaketi each and every day ngihamba namabhaketi ngiyowachitha lemele ngiwachithe khona. Kuze lamadlozi ahleli kuye akwazi ahlale kahle, anethezeke. Ngifemba neyithunzela. Kunabantu eyukuthi imisamo yabo igangeliwe, imosheliwe. Akusena dlozi, kwangena ithunzela, kwangena imimoya ebumnyama, kwangena imimoya kaSathana, kwangena imimoya yabantu esigodlweni, kwangena imimoya yabantu endlini yakho, kwangena imimoya emibi yezipoko emsamo ekhaya, emadlozini sokuhlela amadlozi wrong. Then when you'll be thinking ukuthi impilo yakho imile, impilo yakho yamosheka. Impilo yakho imosha yini? Kanti inkinga i1 ilamadlozi. Lamadlozi avaliweyo, lamadlozi amoshiwe.
awutholi umsebenzi, uhleyile ugogo lothi yena akumelanga ukuthi wena usebenze, but aqabangeli ukuthi akunikeze imali. Kumele simgeze mhlawumbe simlungise kahle. Uma simlungisile uzokwasa kulungise. Kunabantu ukuthi amathuna wakini kwaya ifamily yakho nemali emhlophe bayothenga idlozi lakini. Namhlanje idlozi lakini alisebenzeli wena, lisebenzela abanye abantu. Alisebenzeli wena, lisebenzela abanye abantu. By so saying, woza ngizobuyisa lamadlozi akini athetshula, lamadlozi akini amoshwa. Bakwethu, you can call today uthi mkhulu ngiyeza zokulungisa idlozi, kubiza nje imali engange 1,500 rand umnikelo wakhona. Ngikwenza leyo nto leyo umuqeda uhambe impilo yakho ihlambulukile konke kukhanya. Ngiyabonga because